Enchua na nano pay my chance ewa attention TV adofone ahwefo nyina mo bibia good morning eba attention TV eba na attention TV there yes we inspire you more enti ahobrase ne di ma mesrewa we pie me so de enne ne de kan we pie me so subscribe na like ye programs ni ma se ne be ya adwuma no ebe koso kama a kire mrantie mienu bia wosusu se me bosun atwa mu ne da ne toso aduonu nsia krono bobi ani awudie bi koso e wo Mpasatia na ani enyan pa ne no kan hu bi ene posifo e wo mpotam ho wo from dwumade no hwehwemu ahodo ase a wo ma ya dwuma son pa bosum ye wo mi ne da toso aduonu ba ko ne beto odwa se wa kire nipa mienu bia wosusu se sa abanefo sem a e koso no wonom ensa ewo mu bie na awudie pote kura wo mo ediye ye kwa ahoma so nana nkansa ebutu ahoma so munchiremu ahodo wode asomye nana awie memo ha mejo so many abema na empomu ti sen everybody adom me hoye pa na wo so e boni adom boko awie o take affirmative for ye krado de nam so pa mrante mienu we siabre kase wodi nsemme e wa posifo nsem no twamfoni ne kire yo many meda wate na matcha ye tie so ene awie na tede otibo injiremo no sa pepepe enetie se me bosome ne da ne toso aduonu esiemo no atoyonche bitimisi Mpasatia na Mpasatia no na filling station bi a ewo amabedi side ho no eho na sa Ann Robinson sem no etimi koye na abrantie bi a na ono ne papa ani bi sa filling station ya twindi Radiant fuel station a na ewo Mpasatia amabedi ho no na branchi ene manage na branchi ne dia no mo de friend ye kwabena owusu ana dodo na friend kwabi da branchi ana konfoyofo yi ekoto share no so a tese fofi antuata abranchi etimitu na nanom wanse do omodi etu egu ntimba ya tese abranchi wu ya na tese enye asembuto na no memendai a ifem ya na branchi ebushia timi ekata na chikwa na numu ana sanse nsemu nyina tekoda ye na police for years no abobeko so ahye mu hwehwemu ase na no na by police for de maso etoto fam egusua ede hwehwemu sa egu fam na menia we no aye afidikasi ne ntino chief supo ekire se yemfa saa ne ma kwan amofa so ede tie manti ni no yemfa entekakra enam security reasons etie no ntino menia eno de ye no ebeto kakra na kwan amofa so amode tie manti no eyade a tese division carry divisional police command na estafata say ye bo mabaso ye ba isan say omu konkode no ma ye adwumaden na we kire say police adwumakuru no do so omu ye adwuma na be ni a wo be hwenkofu mi ni ya ye ti omu ya baako na we hye na tare to say like se pinko se de hu se de hu tare na ebobre but ta branch na ono ni gina ho handcuffs ne gu ni nsa no wono na efre no na na ofori ata ana baako na puzu na waka ho no apache no ono so ne landlord me fa ne se oni ni nyina na tifie na ono mom ani provide na ofori ata no itu baho ono ne provide no enti no ekoba asa no police nsa so ni mo no ana abrante na ofori ata no ekire se yeniwa ni fiura ono ne provide na weapons ahodo a omode ekodi se adwuma no enti no ono so eka ho bi as the police for toto ma no nyina omode omo ebeti mo na ma menchiro ba bi omokwachi omo no omokwachi omo okukurum a ewo ahafo region eho ana sa amanti ye kokwachi omo obi free kukurum etinya bi di ensambone ewo ye Mpasatia that is eyade a ewiase we ndi me hu ne se enipa bi a oben obi ano ewo se hu kwan a obefa so a ono mo ebetena ye ntini ya futu a mede to ho ede ama obi bia se dwumafo mo bi nyuma o mafa nkofo mo no mo ye adwuma ene wona a omo betade o mo nkita hodie no ewo se ya hweyi ede ma mo se isan se nkofo mo ba ye nchen a o mo kono yi nim o mo ni paban ye nim o mo su ni pasu enti so bi ba ye nchen na se ye ne kasa ya ma ye kasa yim ene ana mo tutuo no enya hweyi se de be ya amanfo entimi hu yinti na omu ntimi na tonhye so ebra ya dem na enkofa atoyo ntem si enfamre ntimi ya sabi asiakozi brate we no ebra so se eye nkawe divisional police command na ye se
enche omodi omuga kwa kujina emrane nimu na de efata no omodi abo mu na no so do makwa kujina mini abema na nze ogusa me a men kwansa fonini a wodi bre yi emrantie mienu ba ko yehu se crutches ehhehye na moto mu sa ena asa ne nan kra ba ku ni ho sa nipa yi ono okokro no boni bi ana ono nso de na wo ye wo mu a ya che no bi yi ono no apache na ono no do kucha crutches no sa nipa no ene ye ni fiewura ono ne ye fiewura na nkasa ewo kukurum a se eye oforiata no etini fie enti ono na ne provide sa oforiata no weapon na emode ko akonobo enti ogusa me ya ono ankasa sa apache na wo hu ne se wo ho no sa podi wo kucha poma no ono na ne provide weapons na nkasa na omoche na no tutu obi ko so wo kire ba bia wonya sa weapons ni free a ono so de beta amrante na chi wo sa kwan ne so we say ni de wontimi enchire kwaya ofa so a wonya weapon nti no so ebe so na omodom ko gina mrani ma no na nkasa ebe kira de ko ba bi poti a ono so nya weapons na so e provide them a eye sa na ofori acha no as a kosiera no anajo which is Monday anopa na eza anajo no ne mo nwura 12 idi meka ze Sunday anajo ti eba ne se yankasa wada de tie se meme mu me kwa Accra Sunday no anajo idi me saba Monday no awie mu ho na me ba na omo se boy na friend kwabra obi abonitu na am how kwabra de de na me hunu kwabra kro do mu kire mu no ano sebe me pani wa ha ena me ena mri asase ma ne papa ndi me gase me fiewura edi won se BBC sa na e man potem ha no obi di ehu ndi me ntra ya tra ha so ache ye nti bi da ene empese ye besa tibiem ewo ye ne ye empesu aso wa ha edi me duoduo kakra e ze me ye pani di me duoduo ti me ko mu no ano o mu kire se boy no o papa na na adwuma no ena wa transfer mu obi finish station edi nkofo bi abeje eno kore edi uhwema workers no de one na otu omuka ba petrol gumo no ede mbe na foforo dia ena wo mu business edi ono no boy no papa no ba no we one of the workers na o duty Sunday no o duty no ense wa ntana ho ena okoje na ranfo car ena omo bole eze bibiri bowling omo chine koba edi ense wono kura na wonte adwuma edi okoje na ni abae no obae na eso ono no be yede obeda enemu ho edi filling station no one of you know we na wo ho no edi ono ana obi ba no odwane ko wura dem ena ni pakro de you know ewura ahwe no shitu no na me no de me kan se anajo otimitena ha ye nyina no hajo pa visa protocol yes ye nyina atena ha se me meti ha me hwe wom meti be fia me ho wom ena ha so nyame no protocol boye ho ban pa visa petrol team ni nyina no mpa gyina ho okay edi se obi twam nese sebe wo kone ba bia wo na wo dwana akwan edi me no wo hwema that means BBC e ba bi wo kɔ he no ena bia na wo mo pam no ena wo dwane ba fi ena wo mo to ano me de me no e bi se obi ka se abro mo ti se e me amroba no me no e ye me ya kire se potem ha no ye mpesa ade na te ena bi ne ntem ha